Dore ku kintu gikomeye ku butaka bwa leta z'ubumwe za Amerika uyu munsi nibwo perezida Donald Trump ari buze kuzagura na Benjamin Netanyahu. Abantu bose batunge babonye perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yerekeje i Washington documentaric. Leta z'ubumwe za Amerika irimo irapanga ikintu gikomeye nyuma yuko Volodymyr Zelensky perezida w'igihugu cya Ukraine aturutse mu bwami bw'Ubwongereza yarahuye na Andy Burnham akaba ari Prime Minister w'ubwami bw'Ubwongereza uriho mushyashya bakaba bagiranye ibiganiro, ariko ikintu gikomeye cyane ni ubufasha UK leta z'Amerika ngo bashaka guhereza igihugu cya Ukraine kugira ngo bashyireho ihereza igihugu cy'Uburusiya. Ariko ikintu ndi gushaka kugira ngo tubihuze documentaric, nyuma yuko igihugu cya Ukraine kirashe ubwato bw'igihugu cya Iran, akaba ari ubwato bwari buturutse i Moscow ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya, bavuga ko bwari butwaye ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare byari biturutse i Moscow bigiye mu gihugu cya Iran. Ukraine ikaba yarashe ubwo bwato muri mayiro 400 uturutse ku mupaka w'igihugu cya Ukraine, bigatuma igihugu cyane kivuga ko kiri buze kuza kwihorera. N'amagambo avuzwe na minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cya Iran Abbas Araghchi avuga ko kino gikorwa kizasubizwa ndetse mu buryo bukomeye, ndetse Ukraine ikaba yari bikoze inshuro ya kabiri kubera ko n'umwaka ushize yarashe ubwato bw'igihugu cya Iran, ndetse Ukraine ikavuga ko Iran yafashije igihugu cy'Uburusiya muri drone za Shahedi mwaka wa mbere w'intambara, bigatuma bahitinga hadi igihugu cya Ukraine atari nacyo kikaba kiritaye kugira ngo gihangane n'igihugu cya Iran. Ariko ikintu gikomeye cyane barimo bavuga ko leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'ubwabo bw'Ubwongereza ngo bashaka gukoresha igihugu cya Ukraine, ari mpamvu na Benjamin Netanyahu nawe ari White House bwamaje kugerayo kubera ko yagurutse ku munsi w'ejo. Barimo barapanga uburyo ki abanyabara bari buze kuza guca muri Ukraine, noneho intambara ikaza kuba kuri front zose documentaric, aho Ukraine aza kuzakubira guhitinga muri Caspian Sea no haca ubufasha kubera ko hari monopole rwose y'igihugu cy'Uburusiya, no hacaga ubufasha bwose ngo rero Ukraine igiye guhitinga hari ahantu ngo bitime baza kuza kubura umusada, ndetse nabo bagerageze ngo kwataka muri za homes no mu bindi bice ngo rero kuno banetreza igihugu cya Iran. Ngo niyo mipango rero leta z'ubumwe za Amerika irimo n'ubwabo bw'Ubwongereza kubera ko Andy Burnham Prime Minister mushya wa UK ibintu ashaka kubishyira ku rundi rwego, ndetse yemeye guhereza na leta z'ubumwe za Amerika ibirindo bya gisirikare nko kuri Diego Garcia. Agira ngo ibyo ni inkuru twagiye dukoraho tunagaragaza ko Ubwongereza noneho kuri no nshuro basanga bagiye kubyinjiramo mu buryo bwa nyabwo. Ahubwo document twavuga ngo bari buze kuza kugera ku ntego. Urabona situation bemeze gute? Urakoze cyane Kenny. Uruzinduko rwa Bibi Zelensky muri leta z'ubumwe za Amerika, yego nuko ni alliance, no kuvuga ngo bara n'aba pro Amerique cyase nabo mu gice cya Occident, ni mu gice cy'abakapitaliste. Bibi arajwa role y'Abanyamerika n'Abanyaburayi ndetse bafatanyije muri Middle East mu burasirazuba bwo hagati. Zelensky nawe ni puppet wabo mu gice cy'Uburayi bw'Uburasirazuba, ariko bose bakora ku gice cya Euro-Asia, no kugira ngo Zelensky adestabilize Uburayi bw'Uburasirazuba. Noneho Bibi nawe adestabilize igice cya Middle East, ariko gihura n'iyo Asia yo hagati centrale. Ibyo rero biri obvious kuko nagiye nkwereka ko wenda niyo nahera kuri Zelensky ko nawe afite ibintu bya comedy nkaza mu bintu bya Bibi nyuma. Yego Nakweretse ko Zelensky event zose zikomeye baba muzengurutsamo. Zelensky rero nubundi azi ko izi ntambara atazazitsinda, ni ibintu byo kwifotoza. Reka kene bano bantu nitwe babereka no Burayi bwicaye tugakomeza dukora inkuru tuvuga ngo bwagiye dore muri rubamere nabi inkongi z'umuriro na buri kimwe, bahita bagaragara ku ruhando mpuzamahanga ko nta kintu bashoboye. Gukora amakuru ubwabyo Zelensky umujyanye muri event ikomeye akifotoza ibintu by'ababigezeho, intsinzi y'abayigezeho. Yego ariko kuri tere nta kintu na kimwe ashobora kugaragaza. Ibyo rero bizakomeza bimere gutyo. Ariko kuri Caspian Sea yego nibyo, ariko mwibuke ko Iran buri ifite inzira nyinshi cyane, hari amakoridoro menshi cyane ishobora gukoresha. Even bishobora guca za Pakistan, bishobora guca za Azerbaijan, hari ahantu henshi Iran ishobora gucisha umuzigo wayo. Hari link cyane Uburusiya n'ubu na Iran bashobora guhurira, even bashobora kwiyaranja inzira ikaba ndende bakabicisha mu Bushinwa bikazenguruka. Ku bintu bijyanye na geopolitique yo kubona ibikoresho, uko Iran ikora mu bice by'amazi igakora ku makoridoro menshi y'ubutaka, hari n'inzira za gare ya moshi zibahuza. Yego wenda iraba ari shortcut, ariko muri ibintu by'intambara ni sacrifice cyangwa nuko umuzigo ugera aho ujya
ndumva ibyo nta kibazo nta n'ikirenze kuko Caspian Sea biriya bice n'ubundi Uburusiya burabikontorora cyane buriya ibaye mu gice Uburusiya bukontorora gukomeza kunetraliza Ukraine kuko Ukraine nayo pressure ifite ni yuko nabo bayikatinze off nta binyampeke cy'exportinga nta kintu kimwe gisohoka muri Ukraine cyangwa kinjire nabwo bisaba kwiyaranje nyine mu bundi buryo ibintu ubona ko Uburusiya nyine bwabishyizemo imbaraga kandi ikintu Zelensky arwana nacyo nuko igitutu kugira ngo wenda barebe ko Uburusiya bwisubiraho itenyeke muri ibibazo kene byo guhangana kwa amablocs capitaliste communiste icyo Uburusiya bushaka buvuga ko niba tabyemera abo banyaburayi n'abanyamerika muzabigera ku mbaraga yego kenerwa bazabikora twibukiranye ko hari ukuntu bino bintu tugira ngo birarangira ejo ngo ubuzima buratangiye bundi bushya wapi ni ukuvuga ngo ari communiste ntabwo bizamanukira amaboko west yego ari na capitaliste nabo banyamerika n'abanyaburayi ngo ntabwo bazamanukira amaboko communiste ubwo nyine buri ruhande harimo guheza inguni ubwo tugiye kwibera mu ntambara nyine ziteka permanent conflict ngira ngo ikintu abantu bari kubona muri iyi minsi ubona ko umunzani uri kugenda uba equilibre turimo turava muri imbalance tujya muri balance no kuvuga ngo barimo barabalancinga imbaraga urumva Amerika n'Uburayi bari hari ikibuga pe nko muri 75 ishize ariko Ubushinwa buzamutse bukihuza n'Uburusiya bukihuza na Korea ruguru n'abantu bagakorera BRICS ubona ko NATO rwose yagiye ba paper tiger occidentaux bari kugenda occidentaliza idolari riri kugenda ribura formule na forme yego bibi urumva ni nasaga imaze iminsi hari ngira ngo barayibona bibi yashyira impapuro zo kumuta muri yombi gura 2024 ahari azishyirwaho n'umugabo witwa Karim Khan wari umukuru w'umushinjacyaha mukuru w'ikigo wa CPI urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ngira ngo mwabonye ko na Chad yabivuyemo Chad yavuye muri urukiko biragaragara ko no muri ibi bihugu by'iwacu hano hafi muri Region de Grand Lac byabiri muri CPI bishobora gukora declaration mu minsi ya vuba biyivamo kuko bavuga ko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ibihugu bya Amerika Latine n'ibihugu bya Afrika yego bavuga kubera iki bibi yafata impapuro zimuta muri yombi n'ibizi biti birahari yego ariko bagatangira ngo kanaka hano hakurya muri Afrika ngo baregera n'ibimenyetso ngo human right bivuga ko Disi Graham yego n'abantu bo muri deep state bo muri Israel na Donald Trump bokeje igitutu Karim Khan birangira banamweguje n'abamushyira impapuro bavuga impapuro ngo zuko ngo yafasha n'abangwa abana ku ngufu kanasaga baya Beni Sudan bari Beni Sudan umudamu nawe wari muri urwo rukiko atangira kugaragaza uruhare rw'izi ntambara bagize muri Iraq na hehe ibyo bamukoreye nanone babwira abantu ko rindi sigarama bari buze kumusezeraho uyu munsi biteganyijwe ko ari uyu munsi no ku munsi w'ejo 2029 ubona misiyo gusezeraho rindi sigarama yego ubwo na Volodymyr Zelensky n'ibyo nababigiyemo bibi bwari bwo bwa mbere muri Amerika nyuma y'ibitero by'itariki 28 umva amezi 5 yarashize yego bagiye kurebera hamwe we na Donald Trump barebe umusaruro wavuye muri ibi ibibazo byavuyemo gusa barajya kureba miscalculation bakoze buriya bagiye kwisubiranamo Trump agiye kubwira bibitisha warashutse dore dolari nararitwitse dore akarere nagashyize mu muyonga urebye baraba bameze nk'abari kwicuza ntabwo bapange ukuntu basohoka muri iyi ntambara nicyo kintu gihari kuko Trump aramubwira ngo hamagara uwo muzioniste murebe uburyo muforuma ibi bintu mu bitekinika mu bifaburike kwa kwisi mwayisize mu kangaratete mwagiye mu ngaruka mudashobora nyine kugarura urebye nta n'igisubizo bafite yaba bibi yaba na Donald Trump kujya kuganyirana gusa nta kintu gusa cyabuze bibi kora televiziyo ngo iranium ya Iran ntabwo biri bubure ngo rwose tugomba nyine hari ukuntu bibi asigaye akanga abantu bavuga ngo Hamas agiye kuyirimbura yego niba ari umuntu ubeshya wumbuye umunwa bibi Benjamin Netanyahu na Donald Trump akomeje kubeshya media
uko ngo bahari ibiganiro na Iran ivuga ko nta n'ibiganiro bafitanye. Ibiganiro ntabihari. Nta bihari. Ariko Donald Trump urumva yari yavuze ati ndashaka kureba ko nagerageza nkahereza Iran ibiganiro, ariko ibiganiro bya failing kagahitinga Iran mu buryo bukomeye cyane. Ariko nabonye biri gukora ko kagunguru k'amavuta kageze muri 80, nyuma ko kari kamaje kugera ku 100. Donald Trump sinzi niba mind game ze zitarakunze, kamanutse kageze kuri 81. Oya, nta kibazo cya mind game, no kuvuga ngo yo Amerika irashe. Irashe ubwabyo. Ntabwo ari ngombwa ngo Trump avuge. Iyo Amerika irashe hari reaction zitaziza Iran ihita isubiza. Yego. Ubwo icyo biba bivuze nta muntu wongera gushora muri iyo business. Neza ubwo washyira muri iyo risk, nyine ni psychologique, ni gari psychologique. Iyo Amerika irashe Iran igasubiza, automatiquement bigira impact ku giciro cya energy ku rwego rw'isi, ku kagunguru ka petrol. Ibyo biba bizwi. None ngubu Saudi Arabia irimo gukubitwa n'abahuti. Nabyo ni ibindi bindi. Urumva ura n'undi mutego Iran yateze Amerika na Israel, uko bari kuranga, bari guteza pressure Saudi Arabia nayo igashyira pressure kuri Amerika nizo za Israel. Saudi Arabia ngo baranga iki kibiganiro, ahubwo nabonye ngo United Arab Emirates ngo nitari kuzana Saudi Arabia. United Arab Emirates noneho yo yadekara bati Iran bagomba kuyihamboringa kuko ibintu ntago tubikeneye, Iran kuduteza umutekano muke, Iran dukeneye ko bayishyiraho iherezo. Ariko barango Saudi Arabia ngo irashaka ngo ibiganiro ntibari guhuza. Ya bino bintu reke niba abantu bayobye uburari no kuvuga ubutegetsi bwo mu bigobe by'Abarabu. Yego. Benshi n'ubutegetsi bwa cyane. None se Ken, muri iki gihe tugezemo ibintu bya cyane. Erega abantu bakomeye kuri Amerika naba nyine yahaye ubutegetsi barabugundira. Amerika kurinda ubutegetsi bwabo byabanani. Ari abashia, ari abasuni, ari abaperise muri Golfe d'Arabe, ari Abarabu barimo ko abamamoko menshi. Bose bakeneye impinduka ngo buriya butegetsi buve. Ko basanze buriya butegetsi bukora mu nyungu za Leta Zunze za Amerika. Yego. Leta Zunze za Amerika kubera ko nazo zitumva zikaza zibakubita amabombe mu mafaranga babahaye. Nuvuga ngo ni igishushanyo mbonera kirimo guhinduka. Niyo mpamvu nta na rimwe uzumva hari ikintu kizima bavuga kuri Iran birengagiza uko kuri. Koko ni muri realite ya politike turimo. Sinzi niba abantu batajya babibona. Niba ari ku butegetsi agomba kuguma kuri position y'umuntu umufasha kuguma ku butegetsi. Nuvuga ngo abayobozi cyangwa se abategetsi abo bami bumvaraye kuri Amerika niyo Israel, kuko nibyo babarindira umutekano. None Iran nayo yubaraye ku baturage bashaka impindura amatwara yo kugira ngo iyo mutungo bawusaranganye ugira abantu bakamara mu karere kurusha kuba Amerika izibaraso ko umukoro nicyo akora arabatandukanya arabavangura. Ariko Iran nk'umuntu wo mu karere ushinzwe ibibazo by'akarere, mugani empire yo mu karere, irashaka umuturage ajya kuyisonga mugani w'abantu. Urumva none tuzareba pezema Amerika kwitashoboye gurinda umutekano w'aba bami bo mu bigobe, nabo bagakomeza bavuga ngo musenye Iran nayo igahita ikora ku bakombata bayo. Ngira ngo babonye abantu bo muri Iraq b'apro-Irani barapirona muri Saudi Arabia, abahuti nabo bagapirona muri Saudi Arabia, Iran igapirona muri iyi minsi igapirona muri Jordan. Yerega Iran bino bitero biri kubikora ngo ushaka gutestinga Amerika ngo niba koko ceasefire cyangwa ari uburyarya. Urumva Amerika irizanye kugira ngo Iran ngo ibwire abahuti ngo bareke kutsa igitutu Saudi Arabia. Ariko zarabonye amagambo ya Mujtaba Khamenei ari kuvugisha abantu benshi. Mujtaba Khamenei yavuze ati abantu ba Hezbollah tubari inyuma, uko bizagenda kose tubahagazeho, mwarakoze kwihangana no kunesha igihugu cya Israel. Hezbollah Iran n'abadatana. Yana amagambo ya Mujtaba Khamenei kano kanya ari kugarukwaho, nta magambo y'abantu muri Hezbollah batagamburuza. Gusa ibintu bikomeye nizigere baterana Iran. Trump na Bibi bakoze miscalculation ni Saudi Arabia irashisa ku kibuga cy'indege cy'abahuti. Ubona ko Iran yarateguye n'ibikoresho, n'ubu Iran yakomezaga bavuga ati amamizero turayafite, turacyakomeza kuya developa amadrone, twe gahunda irakomeje. Bivuze ngo hari impindura amatwara yari isanzwe imeze nkaho yari itegerejwe,
yego noneho Trump niwe wayisembuye na Bibi bazi ngo niwe ngo bagiye ngo guhindura ngo Iran hari ukuntu bushaka nko guta muri yombi umuntu bikarangira ari ugutaye muri yombi yego nukuvuga ngo bo bazanye ibintu ngo regime change muri Iran kugira ngo basigasire ubutegetsi bwabo mu karere bisanga Iran nayo yari ifite igishushanyo mbonera cyo kwirukana umukoroni n'abagashaka buhake n'abazana umukoroni nabo bami muri ibyo bigo icyo gice cyose ngira ngo birangiriza ukuri nkari mu Iran ivuga ko yifite ibihe byose cyane niko bimeze no gucaginga buri kimwe nabira nakubwiye ubushizeho bwa Golfe Persique iyo ureba ibintu za Persia aho bari nabira bigobaho biri ubona ko Iran ikintu cyose ishobora kwempoza mu bigobe cyakoreka kubarasa amabombe kubakubita amamizayiro buri kimwe kubafungira inzira bavuga ko ari akarima k'igikoni ka Iran yego barabari mu gikari cya Iran irabafite yego niko kuri ibidashaka gupfa reka Iran ikore inzozi zazo zigereho kuko Ubushinwa bufatanije n'Uburusiya na Iran nizo za Korea ruguru yego barashyira ibintu barahita babishyira ku murongo kuko izi ntabwo Zelensky yarabigaragaje rwose aravuga ati abantu barimo barakorana Amerika nigira ikibikoraho ako sekenetse ko Amerika ibibeshya abantu amateka iyo uvuze Erimus yega buriya ni igiperisi planet mwese Erimus ni icyongereza n'abazanyandikire bashakira inkoranya mu cyongereza yitwa Erimus ntago ari icyongereza kise Amerika iza gupeza ibintu bitaye yaba ari icyongereza gute kandi ari izina ry'ahantu none se nyine urumva biriya bikerega byari by'ubuperise nuko nyine Amerika zanambara zo gusahura ngo barabarindira ubutegetsi urumva Amerika hari complicity ifitanye n'abantu yego twe turakurindira ubutegetsi natwe turatumenyera inyungu zacu nubwo abari abaseriva gaze na peteroli muri Amerika nayo yabahaga umutekano barindi bakorera izo za fiction n'amapropaganda ariko ahisigeze mu bigobe by'Abarabu ibyo bice byose birimo abami kigiye ntabwo ari icyacyami rwose murumva yego keneye ko umutungo w'igihugu saranganywa abantu mu karere bakeneye amahoro n'igihugu zaheze imbora abo bantu bose mu mutungo Imana yabahaye bakeneye ko Amerika iza nyine bagashyira ku biro bagapima ikishyura ikagenda numva nta n'igitangaje kuko bino no gutamporiza Kenya yego none se doke batareke kuba ubwongereza bashaka kwinjira muri bino bintu mu buryo noneho bweruye bya bisobanuye iki kubera ko hari abantu bavuga ati UK none igihe yaramuka yeruye kuba ati ibintu tubigiyemo UK ifite imiryango za Commonwealth zaki ifite abambari ngo benshi cyane ku buryo nk'ikintu abashaka bigoye iki kintu ngo kitaba urumva bafite abanyaburayi bafite ibihugu byinshi ku mugabane wa Afrika ati ibyo byose ibyo babashaka yewe n'abasirikare n'abandi bose turiya ngo bababona byo bimeze gute kare kubuse ko batakaje South Africa ko batakaje Zimbabwe ko batakaje Sudani ibindi bihugu bikomakomeye ku mitungo kamere kandi biri wiki eske Kenya buriya Ubwongereza za Nigeria aho gushyira imbaraga muri Middle East ari amarongo range bagiye muri Nigeria bakabika byose baje hano se muri Ghana cyangwa se baje hano muri hano kwa Mugabe muri Zimbabwe yego baje hano za Tanzania se bagarutse biriya byose ni dissuasion ni ikimwaro muri umuzungu defo barakubwira ndaje tubigire ubwabyo Trump bikabyo yatangiranye yego yatangiye ku itariki 28 29 avuga ngo Iran yabashoshe wareka amaboko yabashuje ariko niwe urasaba isisi bari basigaranye Ubwongereza bwararangiye basigaye bo kuri ideology urumva ikibazo twagize twese yego umuzungu nk'umuntu ugifite imbaraga benshi ariko ngiye siko mbibona ni umuntu kwagiserera nta bintu ndakubwiza ukuri Kenya none se mu Bwongereza nk'ubu ngubu abakomunisite bamaze kumenya ko abanyaburayi ari dissuasion ari cyabakanga ikintu gukorera ushobora guha intwaro mukaguha amafaranga mukaguha n'abatoza ba instructor yego Ubwongereza ntibushobora kohereza batayo y'abasirikare byibuze 10,000 nako bikunda babongereza none se ubwo iyo ntego muzageraho gute ikibazo toujours
ubwabyo ufashe NATO yego kugeza ubu nta na standby force ifite ivuge ngo iri tayari irajya gutabara aho rukomeye. Hari aho ziri kwitoreza naho ni disibazi no gukanga nyine barabashuka mwebwe mugapfa muri izo ntambara bibereye irwota amasimbi. Umuzungu aragushuka mugakubitwa mugahunga mukajya mu mashyamba ati nzabafashirizayo kiri mukarwari buroro. Nuvuga ngo ni ibintu nyine sinzi nyine niba wenda Middle East na Afrika na Amerika Latine niba abantu ba ubwo burozi, ariko nanone ikibazo gishyira ku bayobozi nanone abantu baba bafite babayobora bishimiye kuyobora abaturage mu bujiji mu mwijima. Nicyo Irani barusha. Irani babwira dalili uko zose zimeze, plani yose umukoroni ibi ntabapangaho buri kimwe. Yego bavandimwe ko nabo babishakira ubuyobozi uko muri Irani gupfa no gusimburana ku butegetsi bo nta kintu babibabwiye. Bo target yabo ni challenge yo kuca ubukoroni n'ubushotoranye. Icyo kibazo rero Ubwongereza nta kintu bushobora guhindura kuri situation. Noneho bigeze na Amerika, intare yaba Amerika yakutse amenyo isigaye itinya. Yego Pfusha abantu 18 cyangwa 50 b'abasirikare, induru zikavuga. Muri Ukraine neze kene niba gwenda duhere no muri Ukraine, niba Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza nta n'abasirikare bari fomo 5,000 bafite muri Ukraine. Myaka 5 igiye gushira. Yego sibaza nyine hari uburyo kikeni iyi si ntabwo abantu bari kumenya uburyo iri kuyoborwamo. No kuvuga ngo aba bantu barimo baregezwayo na communist, ndavuga Uburengerazuba, ariko ntabwo bashaka kwemera ko batsinzwe. Baracyatera imigeri bavuga amagambo menshi, propagande, bakomplika intambara situation, bazanamo ubundi buntu. Mwamara kubakubita ngo ceasefire yaza ngo ibiganiro byimukiye aha ngo bivuye aha bigiye aha. Nuvuga ngo bongiye naje kubavumbura birebye nka Emmanuel Macron keni nk'abantu ino politiki unayibonye igiramo uburyarya n'ibintu bya zigzag. Yego kugira ngo barebe ko warangaye bagukubite cyangwa se iminsi be yicuma. Ni icyubundi barimo no gutamporiza gusa, nibyo bita temporisation. Shaka Yego cyakoze ibitero byo kwica abayobozi mu buryo butunguranye, kubaroga barabizi. Abaturage nyine ibintu bakavuyo gusa. Kimwe mu kintu nabonye bari gutegurira isi, Ubwongereza bufite ukuntu nabo bwubatse kingdom yabwo, cyane cyane nk'Ubwongereza burashaka kwegeranya amakarita yose. Even muri Amerika ntiyashaka yazasenyuke, mu Burusiya ntiyashaka yazasenyuke, Afrika bo barabashoje burundu nta n'ukeguka. Yego Amerika Latine nuko wenda Ubwongereza buzasigara bwo burimo abantu bazima, niba bashake babijana abandi bose barabashizemo ibisazi. None ubwo bazagaruka isi bayishyira ku murongo. Ngiye muri ayo formule bari gukora. Batera intwaro z'uburozi, wareba ibintu by'ibi content bohereza mu maya by'ibibride bimaze gusaza abantu no kuri za TikTok. Yego bazasigare abantu nk'ijana bari mu Bwongereza batekereza, bongere bashyira isi ku murongo ari cyaba bayobore nk'amatungo babaragira. Niyo muri cyo kintu bashaka kuza. Ariko documentary umusi uko uvaho wakaza undi bona isi yarinjiye muri challenge zigoye. Ahubwo none niwo uvuga ati abantu bazabana n'izo challenge. Ese kubayobozi nubona bisa nkaho bazaba ari urugamba rutoroshye, ari abareberera isi bumva ko bayoboye isi, ari ndetse n'abandi bose urabona ko impinduka ziri kugera zibaho, ndetse hajya haza challenge nshya ubona ko zitanoroshye zinagoye. Twavuga ngo situation ubundi abantu bazayimanaginga byo bibashe gukunda, cyangwa nk'uko uvuga ati reform zirakina, ariko reform nanone na population ihari ugasarone ni ikintu kigoye. Ubundi twavuga ngo ariko najya bati rumva ibya kera sibyo byo, ibintu byashobora ko byasubira nk'uko kera byari bimeze, kandi ukabona ibyaka kanya bifitemo ukuntu biri tafu cyane na challenge ni nyinshi cyane. Muri twavuga amaherezo ubwo bizagenda ubwo buryo bafite teori bari kudevelopa kandi bagenda babigeraho bimwe na bimwe. Kirimbuzi yo mu bwongo mu kwangiza abantu mu myumvire. Urumva ukuntu mwamwicaye muri mu ishyaka rimwe, muri mu gihugu kimwe, muri kampani imwe, bugasanga mufite ibitekerezo bitandukanye ku kintu kimwe. Urugero rwa hafi n'ibirirwa babaza reba ikibazo cya Sonko na Diomaye Faye.
Sonko n'umupanafricaniste ni ishyaka Pastef ryari rye, bazamuye uyu nguyu, bazamuye Diomaye Faye ngo akurikirane n'ibibazo bya Makisari bateje na complicité n'abanyaburayi. Barangije babibamo imbuto, batangira ku promotinga Diomaye Faye ajya muri duel na Sonko. Diomaye Faye arangije ahita yiassocia n'uyu mugabo Makisari kandi n'umukandida ku mwanya w'umuryango w'abibumbye. Urumva n'utwo tuntu bagenda bavanga wajya muri Irani rimwe na rimwe utangira kubona ngo burango mu Chitabango ntabwo yumvikana ngo na Kazakhstan ngo muri iyi minsi hari uruntu babona bidafashe, bigahindura bikaza ugasanga uyu mugabo Zelensky ntari kubyumva kimwe n'aba bano bose ba Fedorov, ugasanga ngo habayemo imyigaragambyo. So urumva hari utuntu bagenda bazana tuma abantu bagira imyumvire itandukanye ku kintu kimwe. Reba nk'urugero Afurika yunze ubumwe, kuba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe ni urugero ubu ngubu bihari muri Afurika hirya no hino, ubona ko nabwo biri symbolique. Hari igitekerezo wenda yabagezaho ugasanga barabyumva mu buryo butandukanye. Umwe ari muri communiste, undi ari muri capitaliste, undi ari muri ibi n'ibi, kandi turi mu mugabane umwe wa Afurika. Ugasanga ibibazo yasanze hasize n'ibindi byiyongereye. Ubu nta nubwo ashobora gukoranya inama ngo babwire ngo ibintu bimeze gutya, position yacu muri geopolitique mondiale imeze gutya, ntabwo bikunda. N'ibibazo byo mu baturanyi hose ni ibintu nyine ubusanga n'ibyo bivuga by'abayobozi. Abayobozi nabo ntabwo bemerwa na bose, ntabwo bari credible. Ikintu cya polarisation keni ku rwego, nta muyobozi ku rwego rw'isuku wemerwa na bose cyangwa wangwa na bose. Kandi mu myaka ya kera isi imeze mu gihe cya kera pe hari ubuyobozi bazamuka ugasanga ni umuntu uri credible, charismatique, pragmatique, ariko bariyaranje bakagushakira n'ibintu by'ibyasha ba kompro ngo kanaka gutya na gutya. So usanga isi ntabwo tugifite imyumvire imeze, bikagera no ku mugabo n'umugore n'abana. Mbese amadivorce n'ibi byose birirwa bavuga, n'ubu ngo badushyizemo imyanda myinshi cyane. Isi imaze kuba toxic cyane ubwo bwami bw'Ubwongereza, bagenda bazana ibindi bintu bihumanya isi. Bakakubwira nk'ubu social media yakabaye regulated na UNESCO, ariko UNESCO nayo ni estima yabo cyane ibiki nyine guhera ibintu tu cyane umuvuduko wa internet, ibintu byo guconnecta abantu kuri internet, kuko mu buryo bumwe ni bwiza, ariko mu bundi internet yabaye kirimbuzi mu bwonko bw'abantu cyane rwose, bituma none bagira n'imyumvire, bagira imyumvire itandukanye ku kintu kimwe. Kandi na business ikomeye business ikomeye cyane. Porogaramu ya Elon Musk muri za Starlink na igitekerezo cyo kuvuga ngo twebwe reka tube ubwonko bw'isi, abantu bo mu isi batekereza ibintu twe dushaka kubaha bibaroga cyane rwose. Bazana zina algoritme cyane ziri artificial kurusha iyo umuntu yakwigira mu mutwe, ko mu mutwe washobora gutekereza ngo wasacinga iki kintu runaka birirwa baguye ibintu bikwangiza mu bwonko ibintu byose ngo umuntu abikoreshe AI bikarangira abantu unatekereza habe na gatoya. Of course bikarangira abantu batagifite capacity yo kwitekerereza ibintu bibafitiye akamaro. Ubwo rero n'uburyo isi iri kujya ahantu habi, iri kujya mu buhenebere, iri kujya mu mwijima, nta bundi buryo buhari. Kandi nanone uburyo imitungo y'isi imeze iratandukanye. Abantu Imana yahaye umutungo kamere, ubona ko mu bwonko, ubona ko ubwonko bwabo batabukoresha cyane. Noneho abantu Imana itabuhaye bakoresha mu bwonko na propagande na ideology. Mbese nk'ubu Burayi hose muri ruraka za Espagne mu Bufaransa, reba ibintu batakaje, reba amasosiyete d'assurance. None se uragira ngo bino bintu bazabirekipera ni ahangaha iwacu muri Amerika Latine muri izi namba? Mbese wagize hari ikindi? Nta kindi, nta handi bazabigaruriza, barajya muri Iveri. Urumva twebwe
yaba ari no mu butumba ujya hanze, yaba no mu ki ujya hanze, wajya kurya nyine ukumva ko ubuzima ari no mu bworoshye. None bigatuma umuzungu aza wa wundi ukora amezi 5 mu mwaka nta mikino aba afite. Turagushimira cyane documentary ke. Yari documentary ke no twabanaga ku murongo wa telefone nimba umushyuka bufata umwanya wawe gukora ibiganiro byacu mve ko tugushimiye cyane. Anosobereye mu bice bitandukanye Imana ibarinde.